Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković pozvala je ljude dobrog srca da se pridruže humanitarnoj akciji s ljubavlju hrabrim srcima pozivom na broj 1411 i doniraju 1 marku za uspostavljanje registra matičnih ćelija u Republici Srpskoj. Ćirkovićeva je napomenula da će ovaj humanitarni broj biti otvoren do 31. decembra, a mi budimo ljudi i podržimo ovu humanitarnu priču jer nekome naše malo znači život. Hajde da zajedno pobjedimo u ovoj borbi s ljubavlju hrabrim srcima, poručila je Ćirkovićeva. Jedan mali apel za sve ljude dobrog srca da se pridruže humanitarnoj akciji pozivom na broj 1411 i time doniraju 1 konvertibilnu marku za uspostavljanje registra matičnih ćelija u Republici Srpskoj. Broj će biti otvoren do 31.12. a mi budemo ljudi, podržimo ovu humanitarnu priču jer nekom naše malo znači život. Hajde da zajedno pobjedimo u ovoj borbi s ljubavlju hrabrim srcima. Pisac i muzičar Nele Karajlić pozvao je građane da se priključe ovoj humanitarnoj akciji koja se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije. Dragi moji, hajde da se svi priključimo akciji s ljubavlju hrabrim srcima. Dovoljno je da okrenemo 1411 i da nekome pomognemo. Ove godine tema je uspostavljanje registra matičnih ćelija, rekao je Karajlić. Dragi moji, hajde da se svi priključimo akciji s ljubavlju hrabrim srcima. Akcija je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike. Dovoljno je da okrenemo broj 1411 pa da nekome pomognemo. Ove godine glavna tema je uspostavljanje registra matičnih ćelija. Alno, krećemo. 1411. 14. donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika bit će održano 28. decembra u Banja Luci s ciljem prikupljanja sredstava za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija. Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske iskazao je potrebu za uspostavljanjem registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija hematopoezije Republike Srpske, odnosno osnivanje laboratorije za HLA tipizaciju tkiva pri Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Osnivanjem laboratorije pri Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske te uspostavljanjem registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija građanima Srpske koji su oboljeli od bolesti koje ugrožavaju život kao što su leukemija, plastična anemija, imune deficijencije, uluđeni poremećaj metabolizma i druge, bit će omogućeno da se pretraživanjem baza vlastitog i svjetskog registra pronađu nesrodni davaoci koji bi bili podudarni sa primaocem. U okviru akcije do kraja decembra bit će aktivan i MTEL, humanitarni broj 1411. Pozivom na ovaj broj donira se 1 marka.